Bisi Yvonne ariuga ni agerete guchotethio kuma kiri wendi wega ende butachiara matunda njaeje ni kuromba utethio kenda muritwa uju eta secondary ariana na bangi mwana mbere ta skuru kuntu fulani ambori nawe tete kwa tweka obvious inga sumbuka mathwanyu nontondo lelinga sinde muri nyinzare kumbetete ninkono teweregiro boyo bawete nyako kwa tweka rionde nderia stress kwa tweka rionde nyande nditenga ningwa kwa tweka nteria nirabange nonto ba mathwanya kwithirandena yo so ndaromba netio yikinene nze punte thimbumbe wita school ikiriro gya kwaga amwiregiro gwa kwibunga na cukuru ya secondary kwanjiria tariki 2 cia mweri wenana kira kina kana gakomekana ta Yvonne gaichweri kuma ntere cia kiromwathi na iko gatongoretie cukuru ya primary ya kiromwathi kirio ni ya KCP na mwanka athaino koiga kwaga amwiregiro kinya nyuma ya kuwata maxi 392 gati na mwirigiro wa kwibunga na secondary no ntoba kinyamara kira kimuji gwao mwana cukuru ya tinte ona nyangara meweta ingwendu tane kwa kibarua kya kura ngua kya kurima na ntiona ngirisele cha weta nau no soka na ginya fi ntiona na te ngwete thaini mantonto aya umwana wa kulokera rira weta kiriana bangi bamura wimpetete kaga girls mimi na junga na St Mary's woni mpetete egoji woni mpetete kangeta mwana wa tibobo ya nonto na kolelia kona nunyora tongerete kiro mwathi mwana kwene kintu kita unyanyapa kana stigmatization mwana iki umwafecti na kwathirika kisaikolojia kana gaka kongo gaikujagira minyamaro iraga okurukira kinya mathuganiani imako nonto bakwa gwirigiro bakwibunga na cukuru ya secondary endiga kuromba athirikari wamwe na anto bagwendi bwega babumeria ugatetheria nikenda akaibunga na cukuru ya secondary na kojoria mworoto wako uturoni kulingana musio kuri inkona utewezo boyo mbumba wita skuru ndenda aromba wibunte thiora bokomba mbete skuru kenda mbumba ku ukinyila karie kwa maikaria ithera kuma neurosurgeon ebuno ntonda wakite ali skuru kenda nkinyilayo eru ari yakirake athwani ate wita skuru atuguriraake atugurira cia singilete nyumba ndi nkuromba thirikari entetheria kana kau kathome atike wisulia na kwa ukatogwani ka sponsor wa ginya thirikari aka sponsor bonga kete sukuru kareke kuria kakebangi kakakirira itogoria kinya maoka nitokuiba na utethia twana lakini utethia tukuona kibo kumania na kinya bakansula baba wetu bakansula betonga na ba kalionga bondo teba tukuona ba sponsor kana ka Weru weekend kumantora ya kiromwathi Gembe North Betan class Chabari. Nawe Minister wa Kithomo Professor George Mahoa ni ariterete mukana arungamiri bacukuru cia secondary baraba kwenga aritwani ontu baterete bisi akiari cukuru ya primary ya Motomo Gatundu South County ya Kiambu na ugete achiari ne babaterie kwewa kanya agakuria bisi antu agutuma aritwa nja mwanka bakangaratania kithomo kiao nongerete thirikari nene ethiritwe kirekeria bilioni 59 gatanta inyagwita kire secondary na bilioni 15 gatanta ijere gweta kire cukuru cha primary kire mwaka jwa kithomo jwa 2020-2021. Take part of the body, like the hands and the legs. The following steps are on how to keep your body. We as government are going to make sure that our contribution to you running the school is given. I know that in our society, we are a very strange society. There are people who can afford, don't pay. First of all, let me encourage those who can afford to pay by the reduced schedule.
if you are a parent and you have a problem with your school fees, please go to the head teacher and explain. Go to the head teacher of the principal and explain so that you have a payment plan for the food that your child is going to eat in that school. 2020, 2 weeks ago. That money has a purpose. Mbunge wa Bore Mugambire Ndekere ni ameneretie antu baraba kuya miunda ya mwingi na kinya ya machukuru ja primary bagachoka bagachwata ito cha miunda eje na bakambereria kukomborithania bakaiguna baribongwa akiaria kiriendiunga yawe chukuru ya primary ya Kanthongo bari na rito batene bachukuru noretie antu bange bachoke chukuru ira bathoma ira kenda gutetheria gukiria chukuru na kinya ritwa baraba kuthomera ku bagunika. Mbunge wa Bore Mugambire Ndekere akiarekire ndiunga yawe skuru ya Kanthongo primary na aria kumenyuma ni MC wa wandi wamwe na tongere bange mwanya baraba thomera skuru na ameneretia nene bamwe baitonga gisoneke Bore baraba siethetie mburi ende bekirite miguta ya mbawa na araba yete iwanja bya mwingi wamwe na miunda ya skuru na kinya kwigwatira Nteto ndins mugaru na watho mekora ne yatigirwe Bore munda yo ya skuru itarudi na tutio bere nchakairi na ibo bakwenda kule factory yetu ya Roire no bo barire na bakwenda kule kairi no ntubatura kule mbesha shaka wagaraka ikewe na aria na ndio bakwenda kuthithia abakwenda kwendia factory ile shetani ashindwe etekaro endua no ngante mujumbe oburi kwa baba barea bayewe notice na baikirwe notice na arua bwana Madam Chief bere tukombamba kwa mbamba edho itajiri edho ni nani mwambie tutakutana hapa kwa hii uwanja na aja nkaleta Antoba National Land Commission na nkabali ngadhimu na arua beje mwanga chukuru eje bonu meanka ya chukuru ole kali na Antoba bendelie na barabe na taitwe mundu acho chukuru ni muntu gya chenja nwa poroti pabure kirandi eregi na indetere chuka kwa ministere ndahandikithia ndauga yare pabure kirandi community chukuru eja nwau echokaregwa nande kwa kugo getobera itango nandi no nto report ya Kanthongo indaikirie mbere ntiuma marigona ja kwa mbeja kenda twita bothinga teke gwanja gya chukuru gichoke tongere bau ni barombete asiari gwita nambere kuiga kithomo na nkurukia karibara bathomera skuru mwanya gucoka skuru na gutethera kureta mirandi ya kinandi ni kenda rito bakathomera ntwa ega na kweberera sibire byatigirwe tene bina makutho rito baterwe kethora ni kirasi ne bari kana ni muikano jo barabara ndathoma kirasi ne ki ingui peni uyu byatumona ndaumara korombera na bau milioni eu rira njurwa eza etonya era my friend nyama ukujongo jakawati ankamia so goni akwa ntingenda my sisters bako na brothers bako na ana bako barabara ya thaiji bare athine ndare kirasi ne giko ni akwa nkuthamba njara ja pirato nkabwa mbecha bwake kirasi ye sasa na chukuru wetu amechenjia tekwenda kona takataka hii lakini kabao kau gatitwa au ande ngaka irazi bienge biere mpya by December by September irazi bibi kadha biko kitada sawa hiyo nitaweka wapi milioni emwe na ngiri magana janana mmejitayarisha lazima kila mwanafunzi aende kidato cha kwanza sawa hakuna mwanafunzi atabaki nyumbani. Kwa hivyo wazazi mujipange. Nkiripotera Weru wikendi kuma Kanthongo rwire rwa gisoneke Bore mbita mawira kerigia
Gutezaniria gwa kana gaka ije ni butumite ng'anio ya mumbire kwarema bubu ni kuringana na Jane Wanjiru Mugo uria ni mwarimu wa cukuru ya primary uria wongerete bubu ni butumite wagagia bokaria bongereka antu batina kithomo bongereka na kinya kurega guchietikia arimu bange ni baugite aciari kinyabo ni bakuoroterwa kiara ni untu bate kwethirwa bagitwa akanya kakuthikira mwana wakaije mwanka bagachwa kimatuko kirinda wa chambogita na kinyorebi. Tukipatia msichana motisha na tusahau kijana, tunajisaidia kivipi? Hakuna amani tunaleta, hakuna uwiano tunaleta. Na ukiangalia Vision 2030, agenda moja ni kuleta uwiano kwa wote. Tutaletaje uwiano kama mapendekezo yote yako kwa wasichana? Tunasahau mtoto wa mvulana. Wazazi wa kiume nao wameachanisha watoto wa vulana sana. Kama nilivyosema, hawako kwa watoto wao. Mtoto wa mvulana kulinganisha na wasichana ni ya kwamba unaona yule msichana anasukwa nywele vizuri sana, lakini mvulana hakuna mtu anashughulikia hata sabuni, hata ile kifaa cha kuchana nywele, hakuna mtu anashughulikia. Unamuona tu viatu hana hata akiwa na viatu ni mfano. Na kuangalia yale mavazi yamevaa ni matambala. Kina wana opportunity ya wageni wao kuwatembelea. Kama sisi tuko hapa na boari toba karaja ba cukuru ya primary ya Kenya Igembe North muthenya John Tukwegoro ni bariongirite cukuru ejekire mambura ja kuinga cukuru na rebonete kanya kagutara aritwaku aritwa baba karaja bariuri aciari na kinya aritwaku gwatanira na arimu na nkuruki guti ya kenda gukiria kithomo na kinya gucokia utugi bwa karaja bwa cukuru eje Nicole Tabari ni agutumenyithia bairikanirie na baraua baciomia na njira cionthe kuona keya kikwende athia kiukira barandwiga nyaga kwariria ni barabare arito abatene cukuru ya keya irerentere echekangete Gembe Central na ara abaerutanema ibakuwatanirete wamwe na arimo na aciari na aritwa gutigire bakuthina mbe na gwikira Weru kinya baba kurutha bwega igirioni ibiaho na muno nkuruki aciari boru na bobaikire kithomo na gutigire cukuru no kuthina mbe na gukira ukaya bakarambe wewe mwana na mwalimu akera na thina mwana akakuthitanga wewe akathitanga mwana mwalimu akathitanga mwana akathitanga mwalimu gokaria mukedia atia gokawatanira kwa hivyo kisikia clinic day yako kuiria maoro ugeako na kwenda kithomo A B kutoka mambo ya kulembele kabisa yote yange lakini kithomo yote kudia teacher now tomo support awatuye iyo akwa tuitionero kire kenda na basha peno zaidi bwa bareta bwa munengera bya kenda asiari uteke tukenge ya kuria ndei yetu saidi kidogo hapo kile kidogo na tu support kidogo kenda ndei yetu yubokora kuwe watu wa kusupport hii shule na kuna watu nasikia wakisema hatutaki watoto wetu wafundishwe jioni, hatutaki wafundishwe asubuhi. Matiang'i alisema, Makoa alisema. Makoa naka umeje mwana keke iya. Mwana waende no mutiani no kukoro siya akogere mwana. Wetikade mwana ulike abula mkerene. Yo pima na musiali wende takura wana ntikumejia kuwa mtu. Kea kuwa hake wasai. Wenye batwe ndio na bonde woku Nigendo timana nwe akubija mambo mai wa mwe makosa akubija Ogaranga mwana ukwatera mutere mwe Rena kwa wata mwangu aiba na mene woga yo badene mwana na wewe wa maniki kudurugiri jema mwana umenyera mwana woku mwana mwakibe kuyaro ibeso we kampanga Pai mbezo ya kubanki no kwenda ko karena nuka mta amujiari no diangi kwenda no ayetwe yondi kisiritari akeyanga rero rutono ndugu waki nawe kulo wakwithagirie daira kare kana Weru Juma kuma cukuru ya Keya Primary Petan class Chabari ni kuma kirero gonoro ne tukona kanya ga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto nkuruki Inya *821 Napoa kunicall manze naomba unisambazie tu kachwani
Kachuani bana. Hauna chuani? Cheki, nijenge kambao basi. Nijenge kakredo kambao. Hauna hata bao? Basi kaashu basi. Nijenge kaashu man. Ashu man. Buda. Brother, nijenge jo. Nikundiala la buda. Cheki, vile nimekupunguzia hiyo yote chuani mbao. Ashu. Manzi, mabro ni kujengana jo. Nijenge leo na mimi nikujenge kesho. Inya *812 *980# wekira nisambazie jasikiza tuni yeku. Kadhambi nkona no gwitango gembanki sana. Nenya ningo kwende ne office ne nko na gutakuthithia. Panta tiga sonda kaya tana. Chibo 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 como barongo reterete chunandira inguili akodetoa nemweri Weru FM rumulirwa amero kabeka kari mushi muthikiria Weru FM 96.4 rumuri rwa Amero. Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na haraka jana. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukama. Tuwakurekera mtu. Wa afya plus. Afya plus. Joy motu. He, juna mwaka vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutegewe bombo ekete. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero nande bakureterete Afya Plus mutujo nkima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimere na shamaja boibo ikinyendu kene kana supermarket rere kwena agwe wigurire mutujo nkima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Ngokugwata ogeni orengekere Nteto cheru Thaa Mugwanja ngichokera njankurukia magana jana haba 40 kaunti Embu rekaraga mitaene ya mabanda nekunekite na taito cha miunda ireza ni thirikari ya kaunti utaito iji ireza ni nterechiaka thita na kinyake mangaru igatetheria anene kuthiria ndwa cha miunda iria chetherwa tigikujirwa ntereji tabura tukwirwa ni Rita Mwaniki. Mesi magana manana ma 40 ni makugunika na title deeds ya migunda iria mekaraga mwena wa icagi cia Kathita na Kimangaru thiini wa gicigo mbunge kia Manyata kaunti ya Embu. Ino ni kuthivandu vanene gutethereria kuthiria ngucanio cia migunda iria ciumagira karigati ka ekari aya riria matari na title. Title zote za Kathita ni 151, zote za Kimangaru ni 118 titles. Nuati wanakuri uguo ekari aya ni maratarwa matigakorwe akwendia migunda ino kuona makarikiriria mathinari wa maria maraina mo magutura kundu kuria gutari kwao. Tafadhali usiuze. Please let this be your heritage. Kama ni kupatia watoto wako utawapatia, pengine upatie. Kama wewe ni kutumia kupata loan uitumie. Kirai igikeno na gucokia ngatho kwingi kuma kuri ekari aya ni undu wa ikinyo riri ria thirikari ya kaunti ya Embu. Leo tunasikia furaha kuu sana. Kama mzee, mimi niko na miaka 73, sijawahi kupata kibali ya title, na mimi naweza kusikia niko na furaha kubwa sana siku ya leo. Ile mwangaza ninaona mkubwa zaidi
na nikaona Mungu ananisaidia kidogo. Ni kuona siku ya Hau ni twakinyira muthejo Nteto chetu cha Weru Thaa Mugwanja ngakwendera ntuku njega betagwo Maureen Kinya.